Dobro večer, poštovani gledalci. Još jedno izdanje Žive istine, pred vama gost Intelevizije i Antene. Večeras selektor vaterpolo reprezentacije Crne Gore, Petar Porobić. Dobrodošli. Dobro večer. Eto, imam priliku i zadovoljstvo da još jednom imamo razgovor u vašoj emisiji. Pred nama važan odlazak na jedno takmičenje. Naravno, upravo taj tajming koji je naravno ključni za izbor ovog datuma za vaše gostovanje je i razlog što, naravno, svi će primijetiti, iako smo rekli dobro večer, da u 22 sata po crnogorskom vremenu sunce sija jedino u Americi, ja mislim, ili već da ne računam sad na brzinu. I vaterpolisti i stručni štab imaju dušu. Dakle, petak je dan koji sad već je iskorišćen za ovaj moment kad nas ljudi gledaju, za posljednje pripreme, ali onako privatne, pakovanje i sutra se leti za Rim, tako? Pa jeste, to je jedan dan koji imamo slobodan i taj dan uvijek se ostavi igračima i svim članovima i stručnog štaba i rukovodstva da ostave za porodicu, da se spakuju, malo pripreme, odmore. Bilo bi uvijek lijepo da ima se i više vremena, ali to je jedan dan koji sad imamo na raspolaganju i to je tako uobičajeno, tako već godinama praktikujemo da to uradimo, da te trenutke provedu u porodici. Dosta smo bili odsutni, mi smo praktično krajem maja mjeseca počeli pripreme i manje više smo stalno bili van svojih kuća, ali eto, to je sastavni dio života svakog sportiste. Dakle, trenutak kad snimam ovu emisiju je nakon posljednjeg onako pravog klasičnog treninga, nekoliko sati uoči također treninga, ali malo neobičnijeg, utakmice sa reprezentacijom Španije i dakle, bez obzira na to, mislim da je sasvim dozvoljeno da vas pitam da li je taj plan koji ste zacrtali pred početak priprema 100% ispunjen. Pa osjećam se sada i obično tako kao kad sam studirao ono pred ispit. Uvijek se kaže da mi još sad 2-3 dana bilo bi dobro. Tako i se sad osjećam isto, sad bi nam trebalo još jedno 3-4 dana, ali to uvijek i osjećaj koji se čini da smo nešto mogli još uraditi, da smo nešto još mogli u taktičkom dijelu doraditi određene taktičke vježbe. Naravno, vremena možda je nema. Rim šansa da se ispravi, jer mi igramo prvu utakmicu 20. jel tako, a i dvije od te tri u grupi mogu biti pa uvijek se to kalkuliše, ali to uvijek jedan i osjećaj, jer te utakmice pokažu određene slabosti, što se trebalo više raditi, da li se nekim elementima dalo veći značaj, nekima manji. I to je dio sasvim naravno procesa, ali gledajući sad ovaj moment, 3 dana bi bilo još, bilo bi dobro. To vam je nauk za sljedeće pripreme za prvenstvo Europe naredne godine, je li tako, da krenete 3 dana ranije nego što ste... Pa sljedeće godine neće trebati 3 dana ranije, zato što je prvenstvo počinje 1. septembra. Mi ćemo se okupiti već u toku juna mjeseca, bit će problem, imat ćemo višak vremena. Tako da. Nešto sam siguran da bez obzira na taj višak vremena se nećete vi, a pogotovo vaterpolisti, dosađivati, ali o tom potom. Pa nećemo sigurno, za to su se i pobrinili i svjetska vaterpolo organizacija koja je i sljedeće godine predvidjela dosta takmičenja, ima svjetski kup, ima svjetska liga, prvenstvo Europe, to su znači 3 takmičenja. Naravno, želja nam je da organizujemo ovdje u Podgoricu, da nastavimo jednu već započetu lijepu tradiciju, da organizujemo jedan turnir sa znamenitim ekipama. I ja sam već i razgovarao sa reprezentacijom Mađarske koji su to prihvatili, da i oni dođu da budu naši gosti. Ovdje oni su to prihvatili. Sinoć smo sjedali i sa rukovodstvom reprezentacije Amerike i Španije koji su također prihvatili, koji su se ovdje ugodno osjećali, gdje su sinoć insistirali da se već za sljedeće ljeto napravi jedan dio zajedničkih priprema, uključujući da se putuje za Španiju, za Ameriku. Tako da smo sve to na neki način smo položili ispit i kao organizator. Eto, bar smo jedan ispit položili. U ovome smo se pokazali da smo dobri organizatori, a kakvi smo kao ekipa, to ćemo vidjeti. To se vidjelo, ali i o tom ćemo, kažem, pričati kasnije. Naravno, dobra stvara i prokletstvo posla kojim se bavite je što se ne živi od minulog rada i što se uvijek treba dokazivati. No, rezultat vrlo često zavisi od zdravstvenog biltena. Ajde da krenemo s te strane, dakle, mimo ta 3 dana koja su sporna. Negdje na početku bilo je problema. Prvo je Ivović vukao neku povredu, pa onda je Pasković imao taj neugodan pad s motora, pa uho ili uvo, kako god ko više voli da kaže, Centra Vukčević je bilo sporno.
ispeglano sve, više nema. Pa i bio je trenutak kada su svi igrači bili zdravi, da bi već zadnja 2 dana opet krenuli neki problemi, tako da smo jutros imali na treningu 3-4 igrača koji nisu mogli da treniraju. Inače, kažemo, uvijek dan pred odlazak ili pred zadnji dan završnih priprema je dan obično, kako ga ja zovem, dan haosa, kada mi je najteži. Što? Pa zato što to nije pitanje samo treninga, zato što već igrači te treninge ne obavljaju sa nekom određenom dozom koncentracije jer su svi već usmjereni na put, na neki način se čuvaju, tako danas i ova trening utakmica koja se igra, naravno da će biti sa neke strane i problematična zato što svi već kalkulišu, pokušaju da sačuvaju snagu, to je nekako što je uobičajeno, ali je uvijek problem taj zadnji dan zato što se presabiramo u pogledu svih obaveza, tako da smo i danas u toj cijeloj gužvi napravili jedan organizacioni kiks, imali smo jedan primjer gdje nismo uradili sve što trebalo, nismo pozvali svi koji su trebali biti prisutni na tom prijemu. Govorite o prijemu kod predsjednika Skupštine? Jeste, kod predsjednika Skupštine, zato što taj zadnji dan smo svi u nekom haosu, jesmo li treba se obezbediti oprema, da li se sve ponijelo, naravno tu su pitanje sredstava, jesmo li obezbediti sva potrebna sredstva za rezervaciju našeg hotela, gosti, svi koji dolaze, ima niz organizacionih pitanja gdje to stvori jedan zaista haotičnu sliku pred put. Da, ali vi meni recite, znači, koliko sam shvatio, ove igrače koje sam ja pobrojao, koji su negdje na početku priprema bili sporni, te probleme, te povrede... Oni su sanirali te povrede, ali kažem danas su imali smo... Vidio sam u novinama je bilo sa Nikolom Janovićem neki problem. Pa ima i drugih igrača koji su bili povrede, pa nam se tu sada desili neki opet i drugi problemi sa ljudima koji brine o našoj medicini, koji se brinu o našem zdravstvenom stanju igračima, imamo tu određenih problema sa ljudima koji to rade, zato što su se isto neki razboljeli, tako da smo danas bili u potrazi da premošćavamo nešto, da tražimo nova rješenja i onda uvijek tu su neki se problemi javljaju koji možda kad bi razgovarali sa našim gostima iz drugih zemalja koji su čudni, jer naravno nije samo pitanje da se recimo, na primjer, obezbedi terapeut koji će da nam premosti neke naše probleme, već je naravno problem da li taj čovjek ima vizu. Tako da smo tu uvijek, mi smo već naučili da se susrećemo i sa problemima koji drugi nema. Ali evo, nadam se, čitajući štampu, da će ti problemi brzo biti riješeni. Neko ko vas glede vize razumije u ovom trenutku, taj sam, ali radije tu temu ne bih otvarao. Nije daleko 1. januar naredne godine, pa ćemo i to maltretiranje smatrati završenom pričom. Htio sam sljedeće da vas pitam. Za one koji su pomno posmatrali, a nije bilo malo na bazenu, a kamoli pored malih ekrana, Svjetsku ligu, imajući pritom u vidu da je broj laika među nama koji smo posmatrali superioran i dominantan odnosno na one koji zaista razumiju vaterpolo, izgledalo je da, ako ne cijela reprezentacija, ono makar nekoliko igrača, već na tom takmičenju su u fenomenalnoj formi, na primjer, ili prije svih, Nikola Janović, Boris Zloković, ajde da njih dvojicu pomenem, i da tu nije više pitanje da li se može unaprijediti njihova forma do svjetskog prvenstva, nego kako je sačuvati. Pa, da vam kažem, mi smo svjesno išli da postignemo taj rezultat. Prvo, Svjetska liga je značajno takmičenje, ove godine prvi put se ona igra na svim kontinentima i mi smo bili prvi put domaćini, dobili smo jedno veliko takmičenje, očekivali smo da će biti dosta publike, nismo očekivali da će biti toliko i naravno da smo napravili neki način pripreme da akcent stavimo na Svjetsku ligu i nismo, evo da sad ulazimo detaljnije u sve te stvari, nismo previše pojedine igrače opterećivali treningom i zbog toga, a i zbog drugog razloga što nismo imali ni puno vremena, oni su se kasnije priključili u treningu zato što su imali dugu sezonu u svojim klubovima i sad normalno da kad se tu uključi odmor koji su oni trebali da imaju, to i nije bio suviše kratki period da bi se oni opteretili treningom. A druge ekipe nisu imali toliko te ambicije kao mi i oni su, rekao bi, bar taj prvi dio turnira proveli radno, znači trenirali su, usput su igrali utakmice. Mi smo se samo fokusirali na to takmičenje i naravno ona publika, ona silna energija koja je data iz gledališta, to je još ponijela ekipu, tako da je taj utisak bio puno bolji, puno smo bolje igrali, puno smo bolje pokazali tu neku trenutnu formu nego što smo mi očekivali i procijenili.
Uostalom, zbog toga smo i osvojili prvo mjesto. A inače je vrlo teško da jednu ekipu da rasporedite na niz takmičenja i da svugdje budemo prvi. To je jako teško. To mogu samo superiorne ekipe koje su puno jače od drugih